Dobar dan, ja sam Goran iz Eurovrta. Danas ćemo pokazati kako si možete sami namotati startno uže. Uže znači prilikom povlačenja ili može puknuti ili može puknuti povratna opruga na kotoru startera, tako da morate svakako skinuti starter dole. Svaki motor je na drugačiji sistem skidanja startera. Znači imamo na 3 šarafa drži starter. Znači provjeravamo koliko možete našpanati oprugu, znači da je opruga u redu. Također gledamo i zahvatače, ova dva, da se slobodno kreću. Ukoliko ne idu van, potrebno je znači sve skinuti, po potrebi zamijeniti zahvatače, dobro podmazati. Znači kod stavljanje novog startnog užeta, vrh si uvijek sa upaljačem zagriti, oblikujte da vam je lakše može proći kroz otvor na startnom mehanizmu. Znači možete si prvo napeti oprugu, ukoliko opruga naravno u redu. Znači kad je došlo do kraja, ne morate baš do kraja. Morate si naći rupu, to jest otvor kroz koji ide startno uže. Provlačite naravno kroz rupe. Radimo čvor. Možete jedan, poželjno je čak i dva, da ne bi izletilo van. Dobro stegnuti. Nategnuti dobro i pustite da se sama mota. I znači kao podvlačenje mora lijepo izlaziti zahvatači. Vraćamo sve nazad. Nemojte si zaboraviti samo kroz plastiku gurnuti ručicu startera. Sve lijepo klikne. I znači, stišćemo kočnicu motora i jako lijepo zapinjeti starter, znači da ste ga složili kako treba. Evo, nadam se da mi je ovaj video bio koristan. Hvala na pažnji, vidimo se u Eurovrtu.